abakobwa batarashaka kubona umuhungu w'inzobe gusa muremure nguriye niwe wo kubera umugabo aziki azakoriki azataha ameze gute ngo wabonye atera haleluya muzozi icumba ni bande bacumze haleluya kubera ko icano yawe yobaho ibitutsi kubera ko yobaho abantu bisigura ibintu hariho ibindi byiza kandi nabyo bipromotinga bizamuka iyo wakuze ntabwo ari buri kiganiro mugomba gushira kuri media mugomba gutanga message y'inspira isi umuntu yayibona akakongera views akagushakisha akagutelefona akagukenera utarwaye ngo madam nk'umuti wo pisada ngurakijijwe wowe ibintu by'imirimo ntiwobikora Imana yaraguhamagariye gusa yaguhamagariye ubutumwa bwiza uzuja kumusitara ukagera amezi 2 tuzabahaha ntuzabagira gute umugore wawe ni uzushugurikira urugo uzoheruka dandaza azosoza yidandaje wanguye umwijima zajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye zajya ndirimba urukundo rw'umukiza wanguye zajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye Yesu wasifiwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turangiza gusoma turashima. Turangiza gushima turatambira Imana umwanya mugufi. Dufatikanije twese. Turangiza turaganira. Hanyuma turasubiza umwanya abawuduhaye. Amen. Hari ahantu duhaye dusoma wa mugabo urimo kudusomera yateranye uradusomera hahandi muri Samweli wa mbere tabo cya mbere cya Samweli ibice 2 umurongo wa 26 uradusomera mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 2 umurongo wa 40 n'umurongo wa 52 uyu mugoroba turavuga gukura kwitorero. Amen. Nico dutindaho. Karibu gusoma. Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa 26. Maze uwo mwana Samweli arakura atona imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 2 umurongo wa 40. Nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. 52. Yesu akomeza kugwiza ubwenge abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Amen.
tugiye gushima rero. Ndashimira Imana yabanye natwe mu ntangiriro z'uyu mwaka kuva mu kwezi kwa mbere, mu kwa kabiri no muri uku kwa gatatu duhaye dusoza, twabaye bazima nubwo twagiye duhura n'ibibazo byinshi duhuriyeho twese biri mu karere zugarije igihugu dukomokamo cyacu cya Kongo. Twapfushije abantu, dufusha ibintu, dukupirwa imirongo yo kuganiriraho n'abavandimwe, inzira zirafunga. Ibyo si byo ngiye kubabwira, tubiziranyeho twese, ariko turacyahumeka kandi ntitwacitse intege zo gusenga. Ndashima Imana ko namwe muri hano Imana ibarindiye muri kino gihugu, hamwe na byinshi mubona muhura nabyo mugifite umwete wo guterana. Imana ishimwe kandi himbazwe. Nishimiye kubona abantu benshi duherukanye kera, abo twari dusanzwe tuziranye, kugira ngo utagira ngo nibo nishimiye cyane reka ndeke kubavuga amazina, ariko abo tuziranye ko barambona. Nishimiye kubabona. Imana ishimwe ko mukiriho, Imana ishimwe ko mugihumeka kandi mugikunda ibi ngibi. Imana ihimbazwe. Ndashimira itorero rya Agape. Nyuma yo kuguma gutekereza kugeza ejo twaraganiriye, ndatekereza nimba ntibeshe iyi ni seanse ya 4, kuko twarashite turaganira mu gitondo, ni ya 5 turaterana, tuba muri overnight, twateranye mu gitondo, none turagarutse. Icyo cyatumye mvuga ngo ndaganirira ijambo. Amen. Tuvuge gukura ariko tugarutse ku itorero. Iri torero mwe muturanye naryo murarizi kundusha, abarishumbye n'abaribamo, ariko muzakomeze mu inshuti. Itorero ryiza. Baradutumiye byihuse, ariko bakora ibishoboka byose kugira ngo tube hano, giterane kireke kureka. Imana irabibafasha, turabashimira. Imana ibahe umugisha. Hari ibintu ntavuze kuva nkigera hano, kandi ntigeze nibagirwa na rimwe ndi hano ku Gatuti, ariko nagambiriye kubivuga ejo mu gitondo cy'iyinga, kuko narabyanditse. Nzobivuga niyo izaba introduction y'ibyo nzaganira ejo mu mashimwe yanje. Maze kugera hano baratwishimiye pe, baduteze hakiri nijoro, buhaye bucagurikana ku kibuga, imvura yari yaguye, bohereza timu y'abantu benshi, turazana turashika, badufashe neza cyane. Imana ibahe umugisha. Hari ukuntu umuntu agutumira yamara kiburisha yagutumiye, akakwereka ko ari busy, afite ibintu by'agaciro agomba gukora, yirengagije ibyawe byinshi yagutesheje. Ariko bene data, Imana ibahe umugisha. Mwaneretse kabisa ko iyi weekend mwayipangiye igiterane, ndi hano ariko turi kumwe. Ku manywa ko turabana, nijoro tukabana, muri overnight twararanye hano. Bwana sifiwe. Amen. Ndakuganira n'abakristo biwacu aho nshumze. Iyo nagiye gusura umukristo nakoreye kuri tere, ndi muri visite pastorale, nzanteguza umukristo ngo ningera mu wawe tukagume kuzunguruka mu nzu. Sinkeneye amaveri yo mu wawe n'amasahani, ni wewe nkeneye. Kuma kuzunguruka ngo kuranyitegura kurazana ibintu undeke, ni wewe nshaka, izombo zawe ndabigusigira. Iyo uhaye umuntu agaciro, amen, munezero afite uriyongera. Bashumba turabashimira, Imana ibahe umugisha. Kindi turishimira umubano mubanye n'abantu,
kuko iyo mutabana neza aba bakozi b'Imana bose ntibaba baretse ibyo bahaye bakora ngo baze kwicara hano, kuko ntidusamaje dukomeye ntiboza kutureba. ariko umubano wanyu nabo nibakora igiterane reve muzoje iwabo n'abakristo niko kwiza. Amen. Nishimiye abacuranzi turi kumwe. Seko barakwita muzungu kutari inzobe cyane, ariko iryo zina ni ryiza. Nishimiye muzungu na Beya baturajije hano buraca kabisa, bacuranze ngo habe mu rukerera twumva ibintu bibaye ibindi. Mubarikiwe sana papa. Utuye hano nimugoroba wihuzenze nubona twageze mu icumbi gerera kutumba ucumbi ni kwa represent ugereyo nije uzobugutumiye turabonanira hantu. Bwana Yesu wasifiwe. Ndishimira ba cameraman twahuriye ku kibuga, uriya mugabo wunamye niyo yadusanze mu mvura yaza dukoresha interview dufite ibitotsi ariho tukibyuka. Mubarikiwe sana, Imana ibagirire neza. Turiyegereza abantu bari badukurikirana kuyakure n'abazodukurikirana. Munezerwe, ijambo ry'Imana ribafashe kandi rigira ububasha ku buzima bwanyu, kuko Imana yagize neza. Ikoranabuhanga iyo rikoreshejwe neza bifite ibyo ridufasha. Turimo turaganira n'isi, turimo turabona abantu bashiraho commentaire kubera ko banezerewe, kandi ari mwebwe gusa mwagize initiative muri mu nama. Abantu benshi ntibari babizi, ariko igikorwa kigiye ku mugaragaro ko murafasha abantu benshi mutazi. Namwe turabiyegereje, Imana ibaha umugisha. Amen. Twaririmbye, ikorari zaririmbye, mwaririmbye muyegereza umuvuga butumwa, mwasenze bimeze neza. Dufatikanye rero namwe twiyegereze kubaho kw'Imana. Buri muntu yegereza Imana mu mutima we kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana tumerewe neza. Uko bigenda ni gute? Turatamba umwanya utarambiranye, kandi muzamwibuka ko abantu bakuze ntibaza bashobora gutamba, ariko ntibabyanga. Ariko abantu batoya nabo ntiworeka gutamba umuriro utagiye kandi abacuranzi bahari. Iyo ntikaba intambara ngo mu materaniro bize bibagora ngo abasore bakunda kubyina, abantu ntibosaza ngo ubushaje, kandi abantu ntiboba batoya ngo ubwo uri umwana. Rero diferanse y'ubuto n'ubukuru ntiba intambara, ahubwo ziba imbaraga zo kuzuzanya kugira ngo amateraniro atumerere neza. Barikiwa sana. Haguruka rero, atambuka abantu batari benshi cyane, kuko bashaka gutamba bose ntitwoza hano imbere, abandi mutambire hariya. Timaza mubona ko mpaye ntamba kandi ndi hariya. Twamye ducungana n'imeza n'intebe, nanje natambye imeza ntiyankomerekeje kandi sinaje imbere.
Mana data mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'uyu munsi, kubw'aya masaha, kubw'uko kwezi, kubw'izi tariki. Haleluya. Yesu wakoze. Uyu ni wo munsi Yesu, iki ni cyo gihe Yesu. Ijambo ryawe ritubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ngo ubwo abasenga data z'ukuri no mu mwuka, kuko ari wowe bakwiye kumusenga. Data, iki ni cyo gihe cyo kumva ijambo ryawe rigahindura imitima yacu. Iki ni cyo gihe cyo kumva ijambo ryawe rikagira ingaruka ku buzima bwacu, rikagira impinduka ku itorero ryawe, rikagira impinduka ku buzima bwa Kristo. Mwami Yesu, ijambo ryawe ntirivugirwa gupfa ubusa. Ijambo ryawe riba umutsima umara abantu inzara, riba amazi amara inyota. Amen. Bwana Yesu wasifiwe. Tugiye kuganira. Tugeze hano mu gitondo twaganiriye, turi muri seminaire, tuvuga ku mubano w'abashakanye. Twavuze impamvu turasenga, turanezerwa, turatamba, ijoro ridukeraho. Mu gitondo twaganiriye n'amadepartema ukuntu abantu bakora umurimo w'Imana neza, iyo basobanukiwe neza inshingano zabo, bigatuma itorero rikomeza kumera neza. Ubu nyine tugiye kuganira uko itorero rikura. Amen. Agape ntiyahozeho mutaraza muri Kenya, ariko igihe cyarabaye murayitangira. Igomba gutangira, igakura, ikagaba amashami, igakora ibikorwa bitandukanye kuko yabayeho. Tuganira twavuze ko gukura ari ihame ry'abaremwe n'ibyaremwe, ry'ibimera n'inyamaswa n'ibyashizweho, kuko na systeme abantu bubaka irakura. Amen. Itorero ryo mu minsi y'imperuka, ubukene ahanini rifite si kirize y'ibiterane bike, si amateraniro make yo mu mibyizi, si indirimbo za kera gusa, ahubwo itorero hari aho risa n'iryataye inshingano zaryo. Ndavuga itorero nka institution, ariko kandi itorero rya Kristo ryo rirahagaze. Amen. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo yaryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi haba n'amarembo y'ikuzimu ntashobora kurinyeganyeza. Amen. Ugeze hano ukabaza ngo turi he, uvuga ngo turi ku ikanisa mu itorero, ariko ubuvuze iyi batima. Ariko itorero nyaryo iryo tuvuga rikura sa masale y'inyubako. Turavuga itorero ry'imbere, itorero umutima w'umukristo. Amen. Nubwo tuvuga n'iri ry'inyuma, ariko icyo dushaka kwibandaho ni ku muntu w'imbere. Iyi nyubako yitwa itorero cyangwa ikanisa, ni centre de formation. Si byiza ko umuntu w'umu-intellectuel aza mu ikanisa nta Bibiliya, nta karamu, nta agenda. Ibyo bintu biri depeize, ni bibi. Bigisha cyane, bigisha ya kuruta uko bizi. Uje mu rusengero uzi gusoma no kwandika, ukwiriye kuzana Bibiliya
n'indirimbo na agenda n'ikaramu tibiremereye. Amen. Kuko uba waje kwiga, uba waje kubona, uba waje kwitegereza, uba waje gutanga no kwakira. Kuko abagenzura ibintu, statisitiki igaragaza ko nyuma y'amasaha 72 umuntu yategereye ibintu gusa atabirikodinze, atabyanditse ahantu, nyuma y'amasaha 72 cya gatatu cyabyo aba yabyibagiwe. Ibyo bintu ikanisa ribaye ritarabishobora byose, byibuze abantu bashinzwe amadeparitema bose, umuntu ufite inshingano mu rusengero agomba gusenga afite agenda. Amen. Kuko uko umuntu ayobora niko abayoboke bamera. Ibyo ukundisha abantu nibyo bakorera ubushakashatsi, babishigikira bakabikunda cyane. Ariko reka tugaruke ku cyo tugiye kuganira. Amen. Gukura ku itorero, uba mu itorero rigomba gukura. Amen. Kandi gukura ku itorero ugomba kubigiramo uruhare, haba mu mwuka haba no mu buryo busanzwe. Yesu ahimbazwe. Itorero rikura mu buryo butatu naryo bunini. Itorero rikura mu bwiza, rigakura mu bwinshi, rigakura no mu bukungu. Ibyo bintu ko ari bitatu tuganira. Mwezi Imana icubahiro. Amen. Amen. Kera mwarambiwe se? Mu bwiza, mu bwinshi no mu bushobozi cyangwa mu bukungu. Ni ukuvuga ngo itorero ridakuze mu bwiza, tiri kure mu bwinshi, tiri kure no mu bushobozi, tiriba ririho, riba ryaragwingiye. Muzi kahwa? Muzi kahwa? Apana Nescafe yo mu macupa. Muzi riya kahwa tuza tunywaho iziva. Mwabonye umurima imirima y'ikahwa, apana irya rw'ibishimbo mwageza munywa mu mibunda no muco hagati. Iyi kahwa ihingwa y'ibiti ikazamuka. Iyo babagara ikahwa higira ikibazo cy'ibihuru byo hasi. Ikahwa igira ikibazo cy'amashami atari seri. Iyo bagiye kwibagara niyo bazabatema, amashami yayo yagwingiye kugira ngo afite gahunda yo gukura abyibuha mere neza. Niko bazababagara ikahwa. Ndayigira njewe narayihinze. Kugira ngo kuko mu gukura kwaryo ufite uruhare. Nutagira icyo ukoze ngo itorero rikure, rizoguhengamira. Tuvuge gukura mu bwiza. Ni gute itorero gukura mu bwiza? Amen. Harimo ibintu nka bitandatu ariko ndavuga bitatu, kubera impamvu z'ukuntu mpaye numva ameze. Revera Manowa niwe wa mbere gukoresha abantu kandi adahaye asakuza. Ko muravuga se ngo naraje se nararuhutse, karavuga gusa ngo dukore gusa. Kandi simpaye nkora nyuma, Imana iguha umugisha mushumba. Ariko nyine ndavuga bitatu kuri ico, kuko neje afite gahunda ngo tuzokora kabiri.
niko twaraganye. Duheze Imana icyubahiro. Amen. Kugira ngo itorero rikure mu bwiza. Amen. Nuko riba ari itorero ryuzuye umwuka w'ukuri. Amen. Nuko ari itorero riba rishingiye ku ijambo ry'Imana. Nuko ari itorero riba rifite ubuyobozi buhamye. Nibyo bitatu mvuga. Ego ryuzuye umwuka, rishingiye ku ijambo ry'Imana, rifite administration iri strong yo kura mu bwiza. Riba yari irinyamwuka gusa, rikagira n'ijambo ry'Imana, ariko imiyoborere ikabijegajega, tiryokura mu bwiza. Habaho kugongana kw'inzego n'akajagari k'abayoborwa n'abayobozi. Ryocikamwo kenshi kandi ntaho rihaye risha, nta bwiza ryogira. Amen. Riba yari irinyamwuka gusa, rikagira n'ijambo ry'Imana, ariko imiyoborere ikabijegajega, tiryokura mu bwiza. Habaho kugongana kw'inzego n'akajagari k'abayoborwa n'abayobozi. Ryocikamwo kenshi kandi ntaho rihaye risha, nta bwiza ryogira. Amen. Amakanisa yose yatangiye mu mujyi ntaza kura mu bwiza. Azagira igihe neza agiye kugera ku bwiza, agasubira agacikamo kuko vya visi. Iyo uciye muri kanisa, amen, uzuyivamo ukajana umwuka wo gucamo. Wagiye muri ugacikamo kuko ufite iyo dose. Alo, muraho, tuganire. Buriya ntiwohinga ibigori ngo here bishimye. Habe nubwo wobagara ntiyamera agahuru n'akamwe, ibigori bizokura ari ibigori. Kandi ntiwohinga ibijumba by'indofayo ngo here ingozi. Ntiwoburemye mu makimbirane ngo ukemure impaka, wo kimbirana aho uri hose, ndetse no kukwazi bakakwirukana kuko ugira amakimbirane. Kandi umuntu azaje gukimbirana n'abandi agize imyaka myinshi yarakimbiranye nawe. Uri umuntu unazananiranwa n'abantu atari inanirwa, uzubanza ukananiranwa nawe. Kwa kunaniranwa nawe kuko gutera kwandukira, ugatangira kwanduranya n'abantu. Ariko iyo wishoboye uzushobokana n'abandi. Tugaruke kugira ngo itorero rikure mu bwiza, nuko riba rifite umwuka w'ukuri w'Imana kandi ryubakiye ku ijambo ry'Imana. Twarabiganiriye ejo mushumba, twabigarutseho. Nucagura umuntu gusenga akagira iminota 5 ahayasenga, ataravuga ngo Mana ijambo ryawe rivuga gute, uzomenye ko ugifite akazi kenshi. Kuko Imana ntikeneye ibironda by'iwacu n'iby'iwanyu, ikeneye kumva kuyigira muri wowe. Kandi Imana isa, imeze, ikoze nk'ijambo ryayo. Ntiwosenga iminota 5 utaravuga icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo nizere kugira kwizera kubera ko kuzusakuza cyane mu ikanisa. Ntibikunda. Haleluya. Si determina urugero rwo kwizera. Igisirimba cyinshi kunda kubibwira abantu iwacu cyane. Umuntu wese utarwaye amagufwa yaramaze guterana nyuma y'impanuka, wariye udafite ubuganga, bavuga isente neza, abishatse yobzi. Kuko niyo twabzinye cyane abatabishatse bazabaceceka kandi yayivuga. Nimuzabona ko dusirimba tukagira icyuya abandi bagataha amahuzu yabagipashije ameze neza. Nabo baba basenze, niko baba bashatse kandi akindi baba hebu. Nijoro twataramye be yaracuranga ngo aruho arapfuka. Nyama numva ko ibintu bibaye nguko byabaye muri nje, apana muri wowe.
kuko sinaza ntegera wowe, naza niyumviraho. Iyo muyoborwa n'umwuka, amen, iyo fondasiyo y'inyigisho zanyu ivomwa mu ijambo ry'Imana, muba muciye kubiri n'akajagari na desordre mu ikanisa rikura mu bwiza. Amen. Abakristo bose bagize uburere buke, batakuze neza, biragoye mu itorero ry'imperuka aha muri iyi trajectoire, iyi koridoro y'ubuhunzi mwaye munyuramo, kuza kuyobora umwana utarabaye iwabo, wabomboye agakwinka zimwe zideni ntizataha abesha imuhira kandi zari zaranyazwe, abomboreye nka hari imbarara, yarabaye mu makanisa 7, ta pasiteri n'umwe yubaha, adaheruka imuhira, yamara gashika wowe ukamugira perezida wa korali, wirahuriyeho umuriro, timwokundana. Kuragira ngo umugorore kandi baza bavuga ngo igiti kigororwa kikiri, umuntu ndi yabaye inyamizungu, timwabanye muri diakoniya, timwaturanye Nyanza, umusanze Nairobi, avuye Nakuru kudandaza, ngura mubera revera, tuzi bihura zakanja ukweza zamaririye, umwimye mikrofone arabyibushe kukurusha yo kurengeza. Ariko umuntu aho yabaye, iyo yabaye mu itorero ryuzura umwuka, rifite ubuyobozi buhamye, rishingiye ku ijambo ry'Imana, uba wungutse umugenzi uja mu ijuru. Amen. Nayo babwibushize ya wimuntu aje kwirubura iwacu, zamaza gukubera iki wahisemo iwacu hano hari amakanisa menshi, sinabibabwiye kare, urashaka iki ko tudahe kirita abakristo twigisha abapagani? Nikukere akakivuga kamubaza ngo esukunda iki mu ikanisa, hagati y'indirimbo n'amasengesho n'ijambo ry'Imana nikuzufana turi muri biroga, kuko ndiboza gusanga unandikire hano ngo tukwakire, sinokwemera. Dushobora no kuganira ukwezi kugashira tarakwakira, kandi uzusenga kugira ngo ndebe ukuza wihangana, washaka ukagenda ntudusanze twari turi hose, ukansobanurira ibyo ushaka n'ibyo ukunda mu ikanisa, kaja kukubwira abantu ngo ufiteho amakuru makeya yibanze, twakiriye naka yasengeraga ha bimeze gutya. Ukristo umwe yaje kurusengera iwacu igihe ngiye Rusizi, ava mu ikanisa ryaho y'abaturanyi bari yaduturanye bose, ari amatorero abi Rusizi urayaza, wamare gushikara avuga ngo yakunzeza yo ni waraza, ndamwe bose waviriye mu ikanisa, arambwira ngo yumvishije nyine ba nimero za pasiteri wawe, nta madeni usize muri ya kanisa, waje udatenze, araguma arampakanira, hamagara pasiteri we twicaranye muri office, uyu mugabo uramuzi? Yego. Yakoraga iki? Arakimbwiye. Hari ikibazo umufitanye? Oya. Ko hayavuga ngo arava mu ikanisa, ndamukohereje umuha ibaruwa, kandi nimba wumva utamwandikira unemerere kumwakira, ariko sinaje gushimuta abakristo i Rusizi, abo mfite nimbigisha bakaja mu ijuru, Imana izompembera bose bakeye. Arambwira ngo umwakire nta kibazo, ndavuga ngo subirayo ngiye kubitekerezaho, wumvishe uko pasiteri wawe yavuze, ndabanza ndamwiga, ndamukerereza cyane, ariko nyine nza kumwakira ngo amare kushika mu ikanisa abuwe umumaro, kuko igihe twabanye yakoze ibintu byiza. Amen. Itorero riza rikura mu bwiza iyo ari irinyamwuka, ryubakiye ku ijambo ry'Imana, kandi rifite ubuyobozi buhamye. Apana amatorero y'icene wanyu ngo uraba revera, bishop, madame wawe abe revera, umuhungu wawe abe comptable, mwishwa wawe abe sekreteri,
umukazana wawe aba umudiyakoni, abandi baza kwinjira gusa. Kuko umwishwa wawe ashobora kuba atarize contability, umukazana wawe ashobora kuba atazi protocole neza. Twabivuze kare, iyo umuntu arekirita abakozi, uzureba ubushobozi bwabo n'ubunyangamugayo bwabo no kuganduka kwabo. Iyo umuntu ashoboye adashobotse ntakaza kwiriye. Aho kurekirita umuntu ushoboye udashobotse, worekirita ushobotse udashoboye, ukamwigisha, ukamwempawaringa, ukamuha ubushobozi akagufasha. Naho iyo urekirisa umuntu udashobotse ngo arashoboye, uba wicaniye umuriro. Kandi twabivuze kare, ico gihe Imana ndizi gufasha. Ico si icifuzo wosengera. Tiwovuga ngo watyajije umupanga urisatura ivi ngo numara uvuge ngo mwizina rya Yesu umupanga ntiwinjire wawe ukubise, wo gusatura. Kandi uhavuga ngo mwizina rya Yesu niwe wawe witema. Imana izi kurwanirira intambara yemeye kunyuramo, ikakurwanirira intambara abantu bakugabzeho. Ariko Imana tukwiriye kuyibwira ngo ikugwanirira intambara witeye. Amen. Itorero ryanyu rishobora gukura mu bwiza. Amen. Wuzura umwuka kugira ngo kontribiwe mu bwiza bw'itorero. Ukunda ijambo ry'Imana kugira ngo kontribiwe mu bwiza bw'itorero. Wemera ubuyobozi bukuyobora kugira ngo kontribiwe mu bwiza bw'itorero. Amen. Harya musenga sangata. Abakorari nibo bazabaza mbere cyangwa abashumba nibo bazabaza mbere? Nukubaza nda amategeko ari ha. Okay. Saa tatu mwahageze. Iyo mubwiye abakristo ngo dusenga saa mukaza saa tatu n'igice, surtout dimanche, mukabikora kenshi, ibindi byose muzamubabwira bazabumva ko ari ikinyoma, kandi bazababona mubamwo babiri. Kandi abantu bose bahamagawe ntibabamwo babiri, numwe. Imana isa n'ijambo ryayo. Yego yanyu ni yego, oya yanyu ni oya. Ariko ntiwobesha ngo wigishe kutabesha. Kandi uri umwagenti w'ikinyoma. Tiwobwiriza gukiranuka utazukiranuka ngo bigire impact, kuko umwuka ubiherekeza no kudakiranuka niko kukubamo. Tiwobwiriza kudasambana uri indaye, habe nubwo bivuga ku ijwi rirerire baba bazi kusambana. Akompanyema y'amagambo wohereza harimo ubuhehesi, kuko nibwugira. Umuntu azatanga ibyo afite, ego akuye mu bubiko bwo mu mutima we. Impinduka ntiwozisharinga abandi zarakunaniye. Bageza turirimbana ba Amede ngo murinzi wanje nkunda, azabahisha ko yari umuturika. Aka twagiraga indirimbo nziza. Ese ukunda akuntu twozi developer tukazizana muri aba baporo gutya, murakaza yamayitera gutya, tukagura igitabo cy'umukristo. Twageza turirimba ngo murinzi wanje nkunda, mana ngo yakumpaye. Amen. Nguzumbaho mu makuba shitani kantwara. Ndeke kumviza abantu ngo bakunda kunosha, uzumbwira inama nziza zinjana mu ijuru. Itorero ryakuze mu bwiza, abakristo bakunda ijambo ry'Imana. Abagabo bacu bagaza babwiriza bangana na ba reverama no wana basaza bose. Indirimbo zaririmbwe batishaganye. Bamara kumva neza abantu batutse mu kibanza cy'ijambo ry'Imana, abasaza bakuzuzwa wa.
akarira atarwaye gripe, bamwe ntibagiraga n'imiswara niko iwacu hari hameze, ukabona gusa karaguma kwihanagura mu maso, munezero wamwishe, kandi ntumusekega nawe nta muswara w'abagufite, nta kibazo, munezero ukuzura abantu kubera ko haya yumva Imana. Barizeye ibibazo biraba, baraguma barizera, baraguma bavugana n'Imana. Amen. Ariko dufite question mark kuba successeur ba ni bande basimbura ba. Revera waruguru mu muhana yavuze niyinga ngo Imana yaravuze turi mu butayu ngo tuzirirwa ubusa, nagapita ufite inkono yageza abwirirwa. Nawe baravuga ngo dufite amasengesho ngo yayo ngo nzojiriye hirya yarangata, ntabwo uhaye ukontribuwa mu bwiza bw'ikanisa. Kwanza kuranyeganyeza ngo urebe aho ryo bomokera. Itorero rizarikura mu bwiza. Amen. Itorero ryakuze mu bwiza, ubwiza c'est automatique kubyara ubwinshi, kuko iyo muri beza muri benshi. Amen. Mumetiriza principe z'ubwami n'amahame y'ijambo ry'Imana, mwera imbuto nyinshi icyarimwe. Amen. Abantu bababona bakizera Imana. Bivuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, nubwo ngo babasebya nk'abakora nabi cyane, ariko ngo nibabona imirimo yanyu myiza izabatera guhimbaza Imana. Impamvu abantu benshi bavuga ubutumwa bahaye bihanukira nuko bafite buke muri bo. Ubundi iyo utavuga ubutumwa warahindutse ubutumwa, ubona abafana. Cyo navuze sinzi nimba cyumvikanye. Iyo duhuye na Kristo araduhindura, tukaba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Amen. Message tuvuga si imirongo iri biblique. Ubundi ubutumwa ni bumwe, intego ni imwe, icyerekezo ni kumwe. Ubutumwa ni Kristo. Amen. Niwe message yacu, niwe ukuza itorero, niwe urihindura, niwe ugaba impano, niwe utuma twera imbuto, niwe A kugeza kuri Z. Niwe wa mbere, ni nawe wa mbere, tiyobo wa nyuma. Ni Kristo. Amen. Ariko iyo uri umufana w'ibya Kristo, udatunze Kristo, ushaka kwitsindira abandi cyane. Kristo arihagije ngo acengere mu mutima w'abantu, yamabonda akuremo igitoko, anezerwe, yihane, areke ibyaha. Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo amagambo wanyumvanye imbere y'abantu babahamya benshi, kubera kuko uri disciple wanje, kubera ko nizera ko ufite memoire tenance yumva, uzayabwire abandi bagabo bo kwizerwa. C'est pas n'importe qui, abantu bafite capacité yo kuzababwira abandi, kuko message ntigomba kumpekeramo wewe nanje, ibyo wanyumvanye. Amen. Uzabishare. Hari ibintu abantu bazabanga kugabana kandi bitoshira. Bwana sifiwe. Ibintu umuntu azatanga akagumana n'ubwenge, faranga uzitanga zigakurikira. Muzabaririmbyi bazi kuririmba neza. Yuiteka iminsi yanje yose. Somera Zaburi ya 23 umurongo wa 6. Mumutegeye. Nukuri kugirirwa neza no guteka icyayi kikibe mu karo, kikibe n'icaba kitarimo n'isukari, cyo mwabashonje gusa. Ubundi aho kuvoma ni mu ijambo ry'Imana, ibindi bigakurikira. Muzabari muzaze kuririmba neza, bazabashyira indirimbo bafasha amaverse biblique. Nukuri ineza y'imbabazi
nukuri kugirirwa neza imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho naje nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. naho iyo ndirimbo iba tukaza wamubaduka gusa. hari abantu twabanaga mu cyaro, umuntu umwe yamye atera indirimbo mu ikanisa mpari aravuga ngo jorona nihuzuye abagore. Izo bintu ni iki mu ikanisa? ngo azambara ikoti nka Eliya. none tugire gute? nushaka wambara umupira. abantu babaga iyo umuntu ndabza afite biragoye no kugira ibyo yumva. hari abantu bazamapfa guhogerana nk'inga z'imboga zidaheruka umuntu yumva urusaku nawe akama yamiriza. ubundi tugomba kuvuga ngo Bwana asifiwe. Tacho amefanya nini? Umeona nini? Unasikia nini? Unaenda wapi? Ushimwe mwami, uhimbazwe gitare. Ushimwe mwami, uhimbazwe gitare. Urampagije, uranyujuje Yesu. Ushimwe mwami, uhimbazwe gitare. iyo uri umuririmbyi utazusoma ijambo ry'Imana, ukaba uri umuririmbyi utazusenga, uzutanga ibintu gratuitement utazi, kandi ugahomba abasenze mbere yuko bagutegera bakunguka. buri abanyembaraga sabaza bavuga kundi imi bagashamburiye, sibo banyembaraga bonyine. umuntu yoririmba kwijwi rigufi nkiri mpaye nkoresha amapepa gahunga, nta muntu uruzuzwa mu ikanisa. wayo uririmba bivuye ku mutima, kuko iyo turamya tuba dukwega presence y'Imana. iyo igeze mu bantu yoperetinga uko ushaka, yokiza indwara, yohumura impuhwe, yomara ubwoba, yokora ikintu. upfa kuba bwamanutse ubwiza bw'Imana. tibisaba ngo wikunguze n'abandi imigeri. no, iyo Imana ihari ikora inyuza aho ishaka, yoturuka imbere cyangwa inyuma. iyo itorero ryakuze mu bwiza, amen, riba rifite ikintu gikomeye. amen. tiwokura wumva ijambo ry'Imana ngo baguhanurire ibinyoma wemere, kibikunda. iyo wahaza ijambo ry'Imana, ce n'est pas n'importe qui uzutega gahanga ngo agusenge. no, ngo numuyumba uvuye mu Rwanda avuye icanguka ngo nsengera. no no no, burega ngo ukoresha amayitaji warakuze mu bwiza se. oya, ibisubizo byinshi biri mu ijambo ry'Imana. uko nuko nubwo utobyemera ubu nyine iminsi izabikwemeza n'ivuga butumwa. mbaye ntambutse ariko tweze Imana icyuwe. sinzahwema kwamamaza ko wampinduye w'agaciro, wandemeye amahoro n'ibyishimo mu mutima wanje.
agakiza ikindi ntababwiye nijoro kazakazana amahoro. Agakiza amahoro, 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 amahoro yanuzuye mu mutima, kitahoro yo mwijuru kumana, gitangaza ninashika mwijuru, nzaririmbirwa ninanga urakaze. Usanga abakristo bamwe baragize depression, agahinda gakabije, ugasanga abantu bafite trauma, barahangayitse, bafite ubwoba. Agakiza kadatanga umutekano n'amahoro, siko ni mukeba wako tugira. Humura witinya yewe mwene data, kubera kutinya Yesu akuri hafi. Baza baririmba baruha bakavuga ngo nubona imbere yawe ibisa na fara, biba biza bihaza gutya ntikije mu matandukano, kikamakiza imbere yawe, ukabona n'ibindi bimeze nk'ibiyaga. Umura mwene data, reba Imana mu mugambi yo. Bwana sifiwe. Ubundi ibintu bigutegamiye bitaza amasezerano yawe, amen, uzubireba ukabirenga, ukavuga ngo mu masezerano ibindi bibamo nubwo bishinyitse, hirya yabyo, hirya y'ibishigo by'intare la. Iyo udafite ibyo ureba, uzureba ibibonetse byose. Iyo udafite aho uja, uzuje habonetse hose. Ariko iyo ufite ibyo utumbiriye, itorero ryakuze mu bwiza, rireba Imana. Muhando yararirimbye aravuga ngo naona mbingu zimefunguka na Yesu yu mkono wa kuume wa Mungu akinitazama kwa upole, kwa macho yenye furaha. Itorero ryakuze mu bwiza, riza rishinga imizi mu ijambo, rigasenga igicaniro kigakomera, amen. Ubwiza bw'Imana bugasitira imbaraga z'umwijima, ntizihumaguze zikarira. Imbaraga z'umwijima ntiziziringire zigahuma. Ahari Imana nta shitani haba, ariko absence y'Imana igwiriye mu mwijima w'abadayimoni. Ambwene Mwasongo yaravuze ngo mbele yangu wenda, tangulia mbele. Aravuga ngo ni kweli ukienda mbele yangu, Mungu, hakuna jambo gumu nitashinda. Aravuga ngo nitajiachia kama tai, tai ni nyunda, nikijua ya kwamba uko mbele yangu. Yaravuze ngo mbele kuna mashimo, mbele wanashimanga, lakini ukienda mbele yangu hakuna jambo gumu. Ndibivuze ngo nidukizwa ntituzageragezwa, ariko ibigeragezwa ntimuzi uko Mwaitege yaririnze. Acha tuteseke, ulimwengu tutese, watu simange, watu neneye mabaya, hatutautupa ujasiri wetu, tutaendelea kumfuata Yesu. Kadiri tujaribiwavyo tunakuwa kiroho, majaribu ni mtaji wa kuongeza imani. Usilalalala lele, jua imani yako iko kwenye kipimo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hana bakorari bara kitwoshumbika nisetabama.
abantu paruwasi y'abantu 300 ntiyobura nk'abarozi 20 ariko umushinga wacu sukudiri kuma kwigisha ubutumwa bamwe baziregera mu ibanga mutabizi mutanabashamburiye baruhe bakizwe tuje apana matiku na desordre itorero ryakuze mu bwiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumva Imana kurusha abantu tukamenya ikigenderewe kuruta kurangara tugasirimba Imana ikavuga tugataha n'akazi rimwe tukaja mu kazi tugategereza ibindi Imana izakora ino niriye. Mubarikiwe sana. Gukura mu bwiza. Amen. Gukura mwabonye ko nahamagariye umuhungu mwamenye ko namubwiye iwe yabibwiye wabikoze papa. Yes. Okay, dukomeze ndabona ndangije muraho ariko nta muntu maza murenga ngo pe ubundi yazaririmba yasadege uko twakoze ibintu bibiri kandi turi kumwe. Iyo umukristo aje mu rusengero akahabura imiyoborere myiza akahabura ijambo akahabura amasengesho abizi nta mpamvu zo kuba muri iryo kanisa nubwo woba uri se wawe. Muraho. Yego. Ndaza kukubwira papa ndagira ngo twumvikane nzaganiriza abakristo bawe bene abagabo batarakura batarakirana kandi batamwita cumi n'amaturo zababwira ngo muze mwinjire mukaza ariko muze muze gusenga nuko iyo mugenzure nimuguruguri hano muzozeje nibwo nzanakira abakristo nzobandikira rekomandasiyo musha ahantu mwoba turi no mwese ko turajamisha nta mpamvu yo kudimbirira mu ntaho muhari afazani mu jahani babarera mugabo ariko ni mubona umvuye. Amen. Amen. Muzorishe muhabwe muzani tibose dukomereze gahunda zawe uriya ntugashake gufata umuntu uyu mugabo twarabanye cyane yigeze kugira ikintu uracitse wasanze muri iyo kakara ugira ikibazo cyo kubidwa uracitse sinkivuga mu mazi ariko narakubwiye ngo kuzana icyashize waje mutara waraganiriye turasenga umuntu usigara ubabwira dore gaza kamera zirashimye akundi zogenda buriya. Bwana Yesu asifiwe. Tugashake gufata abantu ntacu bafatishije tugashake kugaburira abantu bwanza haraho bohaga. Ubwinshi bw'itorero buva mu bwiza bwaryo. Amen. Uhisemo uriya n'umukobwa wanje uriya n'umukobwa wa grand frère nari namuyobewe ejo bundi yarakuza asa nk'ubyibushe mureke guhindukira arabibwirira wenyine. Mwokwandikisha abana ku kigo kitiga neza mukaza mwishura ifaranga nkeya hari abarimu batarangije amasomo abo bana ntibogira ubwenge bw'amasomo bagiye ku bigo byiza nibo boza baba banyuma
kandi tituri ibipfu habe nawe ndi wari igifu, ariko wowe wahisemo kwandikisha abana habi. Umuntu udafite icyaha abana imbere y'abawe yo bacuburanuriramwe ubusa afite, nta kindi bomenya. Tugomba kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, tukamenya amahame y'imikorere y'Imana, tukayiadaptaho, tukareba icyo abyara, tukabwira abantu icyo tuzi dufitiye ibimenyetso. Amen. Bibiliya zivuga ngo gutanga ngo kuza guhesha umugisha kurusha guhabwa, ariko hari abashumba batazabigisha abakristo gutanga, hanyuma bakavuga ngo abakristo ba hano nabanebwe, tibabizi, tibazi kibamwe. Muzogwira, muzoba benshi, mwarabanjije kuba beza. Amen. Kuko ibyiza birahenze kandi ibyiza biraharanirwa. Amen. Siko se? Ibyiza biraharanirwa. Abanyarwanda bazavuga ngo ntabuze ushikura timbye. Ibyiza birahenze. Nicyo gituma itorero kugira ngo rikure, rigere ku rugero rwiza, rikeneye enseignement kuruta prédication. Kwigisha abakristo kugira amaseminari, twebwe communauté yacu dukunda ibitaramo n'ibisirimba, tidukunda seminari n'inyigisho. Kandi icyo kimwe gituma tuba abakristo bagaragara nkaho ari benshi, ariko bari mu mubare nyamunini udakomeye, bagushwa n'utuntu duto. Ubundi abakristo bakuze badiringa n'imyuka. Amen. Bakompetinga n'ubwami, bari hejuru, badomina ubwami bw'isi, ariko twebwe tuba muri mu tuntu twato dutoye. Tuza dutarama ngo umunezero wabaye ngo bashamburiye. Uzi ko ngo abagabo 200 barimo barisansiye bateranye basomye ijambo ry'Imana, mukavuga ngo umuriro watse ngo mwakuye igiheko. Can you imagine? Abandi bari batekereza ukuntu umuvuga butumwa yova Bangkok bamwishuriye indege yabo ngo aze guha abantu amahugurwa, abantu bahinduke. Abantu bari batekereza ukuntu bohindura Kenya. Dore hano turi kumwe n'abanyagihugu bakeya cyangwa ntawe uhari. Why? Abantu batoya bazi icongereza, iyo mwakuze mu bwiza muza murekirita amakorari y'abanyamahanga akaza. Kubera iki mugira amakanisa yanyu gusa? Ase n'umunyamurenge bongo yenu. Bibiliya ivuga ngo Korneliyo amaze kuganira na Petero, yaravuze mu byakozwe n'intumwa ngo ndabimenye neza kuko ngo Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo ngo mu mahanga yose abubaha Imana ngo bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Ubwana butuma mwironda kandi mukalimita ubwiza, kuko bene wanyu bose ntibazabungira ino. Kandi mufite amakanisa menshi, hari n'abantu bafite za vision yo gufungura yani. Muzoza mucuranuka muri Agape muje ahandi, ariko sico mbifurije. Kuko timuvuga ubutumwa, ni naco gituma abantu barwanira agatuti bakavuga ngo pasiteri ngo amede agatuti ngo yaragafashe takikarekura. Tiyagafashe n'umwungeri. Abavuga butumwa field yanyu, tere yanyu ni hanze ku muhanda. Kuko mugomba kwigisha abantu bamara guhinduka mukabazanira abashumba bakabarera. Iyo niyo principe ya evangelisation. Kubera ko ubuyobozi butubatse budakomeye, ubwiza burabura, ubwinshi bwo tugaheba. Amen. Ahatari ubwiza tihaba ubwinshi, kugera ku bukungu biragoye. Iyo ntekereje umugabo ibyo yankoreye ni byinshi cyane,
tube honete. N'ibyo bavuga ibintu bita making sense. Ibyo Yesu yadukoze, amen, bifite imbaraga zituma tugira ubwiza. Ibyo Yesu yadukozeho bifite imbaraga zituma tubyara ubwinshi. Ibyo Yesu yadukozeho bifite imbaraga zituma tugira ubukungu. Nsomera Gutegeka kwa 2:18. Aze kureba yego gusoma ni igihugu cy'ingano na sayiri. 28. 8:28. Oya 8:18 aho wasomye siho. Gutegeka kwa 2. Gutegeka kwa 2 8:18. Ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Amen. Ubutunzi abantu bose bizera bafite. Amen. Imana niyo yabutanze. Iyo dufite ubwiza tukaba na benshi, turahishurirwa tukagira ubutunzi. Kubera iki dukennye turi abakristo? Nuko nta bintu bihari, nuko hari amahame tutaramenya, apana y'isi y'ubwami. Hari amatorero yateye imbere atokora fundraising ya bafure na mikrofoni 10 zogurwa n'umuntu umwe, kandi amafaranga atari kuri konti ya saving makeya gusa yakoreye akanya gato. Hari ikintu zambashima hano Nairobi, unda no kukivuga iwacu, nditegereza abantu hano batangiye kugerageza buki kwiga gukora nubwo batarageza ku rwego. Gusa hari abakora bahangutse ko barakorera mu gihombo, ariko abahaye bakora bakijijwe bafite experience y'ubuzima no ku exploit imbaraga z'ubumana. Abakene tibagira amashimwe amwe n'aba abe no kubona Imana no kuyumva tibaza bayumva. Naririmbye indirimbo umwuka unjeho ivuga ngo ndagushima Mana wangiriye neza. Bwana sifiwe. Wangiriye neza, wangiriye neza, umeze nk'abantu, ukora nk'abantu, Mana wangiriye neza. Ngo mare ndiye value. Ineza y'Imana ku buzima bwanjye irangana gute, irasa gute, imeze gute? Nihaye igisubizo nawe uziha icawe. Itorero ndashoje. Itorero rigomba gukura mu bwiza, mu bwinshi no mu bukungu. Nigute woneze kwatera haleluya zirikuke. Uzusenga mayinga ni udafite. Umva nabo n'urugero zanze mama. Kurayitanga. Ngo umugabo ngo azokora ngo yishura inzu ahahe ngo aguhe ni sadaka. Ugwaye amaboko. Mbega umugabo, uwo mugabo ntiyorohewe kubwije ukuri. Cyangwa ukareka gukora ngo madama azoguha isadaka. Utarwaye ngo madama umuti wo isadaka. Ngurakijijwe wowe ibintu by'imirimo ntiwobikora. Imana yaraguhamagariye gusa, yaguhamagariye ubutumwa bwiza, uzuja kumusitara ukagera amezi 2.
tuzabahaha ntuzabagira gute umugore wawe niwe uzushugurikira urugo uzoheruka dandaza azosoza yidandaje kandi uri ku musitari iyo foye ntizoba yubatse ego pastor uzosigara ubigira neza ni wowe wampamagaye abakobwa batarashaka kubona umuhungu w'inzobe gusa muremure nguriye niwe wo kubera umugabo aziki azakora iki azataha ameze gute ngo wabonye atera haleluya muzozi icumba ni bande bacumze haleluya amen intambara zizacika mu itorero amakimbirane n'amanyanga azashiraho dukorera itorero nirikura amen ryuzuye ubwiza bw'ijambo ry'Imana riyoborwa n'umwuka rifite ubuyobozi bukomeye kandi ryaragwiriye mu bwinshi amen kuko imbuto mwera zirahagije ngo zikwegera abantu kuza ku Mana uzi kwigisha abakristo wamara ukabasambanya uzi gusengera abantu ukabaguza amafaranga ntuyishure duhindure hari ibibanziriza kuririmba no kuvuga ku ndimi nukumva neza icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo amen amakanisa amwe mato apana yose y'abantu bacu niyo bamwe intambara zitaba mu yandi tugira intambara ibibazo bitaba mu yandi matora iriya ni basesi si umwuka n'ubwana n'ukudakura n'ayandi matorero agira ibibazo agira n'intambara agira n'abantu bameze nk'abo tugira ariko kubera ko agira intumbero amen baha agaciro iby'ingenzi kuruta ibitari iby'agaciro ubuzima bwabo bukomeza kuzamuka aho kumanuka dufite umugisha dufite abantu b'abanyabwenge batangiye kumetiriza ibintu bya social media ntabwo ari buri kiganiro mugomba gushira kuri media mugomba gutanga yinspira isi umuntu yayibona akakongera views akagushakisha akagutelefona akagukenera kubera ko channel yawe yobaho ibitutsi kubera ko yobaho abantu bisigura ibintu hariho ibindi byiza kandi nabyo bipromotinga bizamuka iyo wakuze uraselectiona ukagira amahitamo amen muzoreba umwendo ntimuzosanga urambitse hasi ntibikunda baza bayidendeka hejuru bakayikodeshereza hakomeye ariko ihendutse yose abagenzi batagiye kuyigura baza bayikandagiraho nubona abantu bose ko barakunyuraho hasi urahendutse tukavuga ngo baragukunda babonye ufite agaciro gake nka capati konje iyo umukobwa bashaka kumwambura agaciro ke kwandagaza biwabo no kumutesha agaciro umuntu wese nuwo nkoye itabi nuwo nkoye akanyanga nutakanyoye wumuhehese yumva ni wowe yokwega ni wowe yokubita kwitako ni wowe yorenza ukuboko kubera iki ni kumeze ariko iyo wakuze amen ukagira ibyo wumva utera ubwoba utatombotse wigize abantu ntawe wateye umugeni muraho tugiye gutaha mukuri mureke itorero rikure rigira imbaraga amen mukaza mukunda kubyina cyane yababwiye ngo nitugaruka
kubera ko hari abandi bantu zobivuga ejo mu gitondo bazosengera iwabo baze kudutaramira. Mfite nk'ibigambo bitatu nzobomba hano byiza twibereye twenyine. Ureke babanze batahe ariko ko ndabyibuka mu gitaramo twigendere mu bindi ariko hari akantu mwasigaraye kuko gani mwebwe mwantumye niko kwiza za ruga ndende tuzozigira gute? Hari uwo kwicara kuri ruga yawe intebe zabaye nkeya. Jambo ry'Imana rivuga ngo tukareke inshuti yawe n'inshuti yose. Niko bigiza amakuba. Bigiza amakuba ntugatabaza umuturanyi wawe. Warahasoma. Iyo utishuraniye abantu abantu bose bafaranga ushaka uri umusaza w'ubuhemu. Iyo utishuraniye abantu hanyuma zose bafaranga ushaka uri umusaza w'ubuhemu. Uzutarama uneze ucurange tuje mu birere nubona ifaranga zimwe wishurira abana bazomenya icyongereza utazi kuko za primaire wize neza. Icyongereza abana bacu bazi cookies. Niyo wayiga neza tugomba gusikumura. Ariko iyo bakijijwe nawe uzusaza bakwegeje cyane. Tugiye gusenga. Turasengera iki? Ntabwo ganigishije kuvuga butumwa haleluya kizabaye nkanyinshi tagisimba cyane zo mu hagati ariko nyine mwaje uzanone byari twarasibirize zona sirimbe. Amen. Ariko kibuhare gukura kwitora abantu bose muzanye icacu size biyanye ariko n'urukundo bitore n'ibyo ubushobozi mugira ubugu bwo gutanga ifaranga kandi cyuzozohereza cyane zizobana kuyaga. Pastor azamagira imbaraga zo kubasabira kuko muhaye uzi kugusabira umugisha ukunguka wari ukagura ikibanza intebe zaracitse mu ikanisa ntugire icyo ukora baruha abantu bagasa n'abahaye biyama kuranyabuna. Haleluya zawe ntizihagije gisirimba cyawe ntigihagije za ruga ndende tuzozigira gute? Hari uwo kwicara kuri ruga yawe intebe zabaye nkeya. Kamutega amaboko ng'abandi bakuze ngo sifa kwa Mungu. Ufite ifaranga zuzuye imwe kutazutanga sadaka sifa kwa Mungu. Imana itazibasha kugera mu gikondorero izokuzura. Muraho duheze Imana icyo Bwana sifiwe. Mwamukundaga ngo gitaramo cya nyuma cyabereye Efeso Pawulo asezera abantu i Yerusalemu mu gitaramo cy'Imileto bababwire histoire ya Pawulo ko muramujana he mubana muri Kenya na Pawulo. Pawulo yigishije abantu banga kumva aravuga ngo filozofi yanje abantu ntibari mu kuyumva noneho mborohereza muze munigana niganye Imana. Yarababwiye ngo mugere ikirenge mu canje nageze icanje mu cya Kristo. Hari abantu baza bavuga nko gukorera Imana mwebwe hano ntimuza mukora fundraising fast mwaja nko gukora fundraising n'ukuri umuntu akaza kumva nk'imikero munda akaza kuvuga ngo iyo bakingura ngo anyure mu mabi barakufa karabaye igihombo kijukira bw'ikariso uko bavuze ngo bakorera Imana. Bibiliya izivuga ngo umuntu nankorera nkurikira umuntu ngo nkorera data zamuha icyubahiro. Ni bande bazi ihame ryo kubiba no gusarura iteka imbuto ninke paraporo y'umusaruro. Uzutera isahani imwe ugasarura ibishambagara
timukaza murya imbuto muri abakristo, timukaza zanyu ngo murye n'ivy'Imana. Nimba mukeneye kuva mu bukene, ni ukuri kw'abakristo, nimba mukeneye kwitorero rikura, muzamenye iki ijambo ry'Imana ribasaba. Ejo twabwiye abantu ko ibyo dukeneye ku Mana byose zihishe mu by'Imana idukeneyeho. Iyo dutahuye iby'Imana idukeneyeho, amen, tukabikora uko biri, Imana yiyansharije ibibazo byacu. Beya ntiwogenda udacuranze, bango kubita umukunga mugufi nsenge nicare sinzi ibindi bikorwa. Ndabashimiye cyane, ndashimira itorero ryadutumiye, ndabifuriza ko itorero mubamo mukoreramo ryakura. Nabivuze hari abantu benshi ariko reka mbisubiremo. Nabivuze kare, abakristo ndibaza babwira pasiteri ngo Imana igumishe. Mubarikiwe sana. Abakristo ndibaza babwira pasiteri ngo Imana igumishe. Baza bahishurirwa ico bakora ku mwungeri, uwo ni wo mugisha. Pasiteri akabasabira umugisha. Uko nguko iyo watangiye amahimbe kuva ngo mushungu Imana iguha umugisha, urashaka kumukubita kudeta ngo abe umukristo wo w'umushungu. Ayo ni amahimbe. Amavuta tazatemba aturutse hasi, azatemba aturutse hejuru. Ninde muntu wakijijwagira ububyutse bwinshi yiga theology, umunsi umwe waje kubwiriza aravuga ngo wamana ngo Imana iguha umugisha? Ninde wabivuze? Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, nawe misozi yakurwayo n'Imana idahinduka, niyo yonyine Mana yo kwi. Imana itarabuze ukwigira iw'abandi tizobura ukwigira iwawe. Uko nukuri Imana tizobura ukwigira iwawe. Beya yarabonye ukwigira yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yamfutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yamfutse inguma zose nari nanje ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza yishuye imyenda yanjye. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza yishuye imyenda yanjye. Nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza wankuye mu mwijima, nzajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye. Nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza wankuye
ndajanira tumusaraba wa Yesu wamereye anyomoye amavuta y'igiciro cyinshi yavutse ingumazo nyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yavutse ingumazo ndajya ndirimba urukundo rw'umukiza ndajya irima saperime rimera trabo ndajya ndirimba urukundo rw'umukiza tugiye gusenga. Amen. Turasengera imuhira, turasengera n'iri torero ryadutumiye. Amatorero ya abadusuye hano tuzoyasengera muri taramo cyo n'umugoroba. Turasengera Agape Light Church. Imana ngwikuze iri torero. Amen. Nusubira kudutumira cyangwa ugatumira abandi, uzotubwira ko Imana yakoze. Umetenda hili, umetenda, umenipa jina Baba, ninakushukuru. Abandi bashaka ko mbasengera nabo nazi ariko iwacu hari ibibazo byinshi kandi bihagije, kandi Bibiliya ngo wishimire Uwiteka nawe ngo azaguhiza umutima usaba. Wikoreze Uwiteka ngo rwose aba ari we wirinda nawe azabisoma. Izo dushaka nuko imuhira haba amahoro, nuko drone ireka kuguma kwica abantu, nuko iminzira zifunguka abantu bakagera ibukavu bakarya bakabona umunyu n'isabune. Ibyo imitima kirabyifuza. None mbagira inama, ni mu mashe tunezere.
apana kugira amarangamutima, apana kuguma kumva se tunezererwe Imana. Nukuvuga ngo umuvunjo taux de change y'umunezero muri presence y'Imana uzunezerwa gutya ikaza. Ijambo ry'Imana si kinyoma. Niko byagenze wa munsi uza kuri nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza wanguye mu mwijima, nzajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye, nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo aranyuba limiridera samperimeri grace ndirimba, nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza wanguye alirata bazucurange gutyo mutegera Imana yasha amaboko.
haguruke dusenge. Sinkigihembwe ngwashire tishira mwaka sinkikinye jana sinkikinya gihumbi ahorawe. Ariko Imana ihimbazwe, yatumye ibindi byose bishoboka, ariko uzishimo ntibinyagwe. Bibiliya ivuga ngo imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Mwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi ngo uzaza ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanje ngo azabeshwaho no kwizera. Nyamara ngo nasubira inyuma, umutima wanje tuzamwishimira. Aravuga ngo ntitugifite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite gukomeza kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Ubwo inka zanyazwe, imirimo igatwikwa, imyaka igasha, abavandimwe bamwe bakadusiga, ariko hakaba hakiriho ibyiringiro. Yesu atanipeleka kwenye kijito cha uhai, huko taniosha mwili wangu, nitapewa mwili mpya. Nami nitaimba hosana, hosana ndiye mbarikiwa, nitaruka kama ndama milele. Mwaruhutse ntibugayabutse musamira hejuru, tugiye gusenga amagambo ane ku gihugu. Dusenge ane kuri iri torero, dusengere ba bantu, dutange mikrofone.